Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Elsa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Elsa. Ket kiddawek a maawatan nyo kuma no apay adjakon inlanad ti address ko. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak tabarang makaipaay adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elsa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na Elsa, kitaam ka di nakatugaw di tabangir at table. Ay na, nagwapo, kan, maskulado pa'y. Uy, ang mga numangag nakapigpig sa tasaon. Ay na, anya kuma, katpud numat. Ngam, apay akas sa ti panagkitam kan kuana. Uy, siguro, kursunadam anya. Saan mo't ang kan maisa? Kasla girlfriend na mo't di ka abay na. Ay na Elsa, kasla saan kang agboy-buya iti telenovela? Agasawan tupay kat agsina? Day talaki din ag-boyfriend kan ag-girlfriend? Kan maisa? Kitam o? Adayo anapin pintas ka ngam iso. Hay, Paula, tila ipagpagam. Adata dito ay tapno ag-relax. O sige, aginong takit din. Apay anala daw ka nagawid iti rabi anak ko. Nagja-jamming kami lang ang kadagiti gagayim ko, tatang. Kagangay tawan trabaho mi itangal daw. Kaya't ko lang matag-relax. Amuyo matan, makapa-stress ijay trabaho mi. Ngam nabartag ka si Mangpet. Imbag kumamot intulod na ka dagiti gagayem mo. Ngam saan may? Ay na, tatang. Di kay kadi agda nagkanyak. Ay, madandanagan naklaeng anak ko. Amangan nga men no dadakas na napasamakin ka. Panunutom ko matayta, anak. Friend, after dismissal, rumwar tayo manan ita, Uray siyak ti taya. Sure. Sabali ti turong ti angin ita, Anya ti kayat mo asawan? Ngamin, no ayaban ka amapan ta ijay bar, masapol ka apilpilitan, tapno laang sumurot ka. Ngam ita, one call away. Amo kon ti rason. Siguro, kayat mo asublian jay nakita ta agwapo ijay bar. Juan, aklunak. Natamaan ti pusok iti lalaki ang nakita ta. Nagwapo mit ngamin. Paulo, isurot dakmat iti papanan nyo. Hoy, chismoso ka talaga, Roy. Nakapigpig sa ama kang ngagday talapayag mo. Kat, anya nga oras ti ipapantayo. Tauray siyak ti bahala iti inuman tayo. Excuse me, saan ka akasali iti grupo mi? Asaan ka sumurot? Naawatan? Nagsuplada kamutan, Paulo. Hay, basta. Saan ka sumurot kada kami? Kan may isa, saan a Paulo tinagan ko? Paula, kunam Roy, naimbag ta nakita ka. Mabalin ka di atarimaan jay tawam Nadadail nga main. Diyak matamo atarimaanan, barok. Ay, nagrigat nga main ti awan putot na alalaki Tawan ti katulungak nuko Saan na bale, tata? Tadak mo't ang mga simpa. Ay, agya manak barok. Ay, wen gayam. Itaman laeng adi mo kadwa ni Elsa nagaway. Inawis jay katrabahuan mi abakla. Mapandakan o agjajaming. Anya, kat nabartag kasi mangpat idirabe Ita, mapandamanin agiinom. Ay, matanaga naklangamin kini Elsa.
Tama nga no, dadaga sa mapasabak kan kuana. Day tamot ti pakadanagak, tata. Hello, Mr. Guapo, ha? Mabalin ka di ti makiam-am mo, ha? Siyak gayam ni Paula. Siyakmat ni Elsa. Hi. Siakmet na Lester. Agtugaw kayo, ha? Nakita mi ngamin nga may mesa ka dito'y table mo. Iso nga inasit ganda ka. Ay, kun kaya, Lester. Apay asaan mo akadwa di babae akadwam idi na minsan. Girlfriend mo ka di? Ha? Insan ko day, Jai. Nakijaming lang kanya. Kunak no girlfriend mo, ha? At dagayang pag-asa ni Elsa gan ka. Ay, joke laang. Da kayo mat? Saan kayo amaraba? O sige, agsyat tayo kit di. Friend, at dati umawawag di ta cellphone mo. Sung bata mon Hello? Hello, Elsa. Mabalin ka din nga kita ta. Adala na patag na ibagakan ka. Mabalin mat? Sa dino ti pagkitaan ta. Ita ka din? Wen, Elsa. Urayan ka dito entrance ti company building yo. O sige, bye. Bye. Asino di imawag? Ni Lester, friend. Agkita kami kanu. Tada na patag nga ibagana. Madanagan akmut. Anya ko mati pagdanagam, kasla nasayaan mat alalaki ni Lester. Hay, no siyak tisi ka, mapanak amapan, nagwapo kan maskulado, sayangam kit din. Ay na, saan ati akin ruwar alangan ti pagbasaram. Adumat dagiti saan agwapo. Ngam naanos kan nagagat dapay. Ngam jak man amo, no apay akastoy ti marikrik na kan kuana. Ti kayat asawan dayta, in love ka kan kuana. O sige, mapankakit din. Siya kon ti mangipakada ka ni boss, nga adda na patag-apagnam. O sige friend, kit agyaman na ka. Agyaman ak na pinatgam ti awis ko, Elsa. Awan matdakas na, saan ka di? Mangan talaang mat dito restaurant. Mabalin ka di ti agaram kan ka. Aramidak ti amin, tapno naragsak ka iti danak. Inaldaw nga itulod, kan sukunan ka iti trabahom. Kinapudno na, Lester. Agayatak matkan ka. Ngam, kayat ka pa'y ama-am mo iti husto. Iso nga agpagayam ta kumapay lang, ha? Tapno awan matmako na dagiti office mate ko. Amangan na ibagada nga easy to get na. Nay, asino din nang itulod kin ka, anak ko? Boyfriend ko, tatang. Ay, inayabampay kumamat at pinagkapem. Imbagak nga agkape pa'y. Ngam ko na namat nga adda kanu papanan na. Elsa, anak ko, saan ko maamasair tirik nam iti bagak, Ado, dagiti lalaki, amanangal lilaw. No daduma, ibagada single da, ngam saan mat gayam. Deta ko matitandaanam, anak ko. Wan tatang, mamati ak a single ni Lester. Sa dino ti ayan di best friend mo? Nakalive, ma'am. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Kanapay nga agong ungat kayo. Ha? Da kayo ka diti kadwa ni Lester EJ bar? Wan, siyak nga rod. Siyak ti asawa ni Lester. Iso nga iruwar mo di best friend mo, akabit. Awan ni Elsa dito'y, ma'am. Adala ang napatag nga inasikaso na. Kan maysa, saan kayo ko mga agi skandalo dito'y, ma'am? Agbain kayo ko, ma. Excuse me, awan bibiyang ko. Jay best friend mo ti pangibagam nga agbain saan asyak. Ibagam ijay kabit ti asawak, asinaanan ti asawak. No di na kayat nga idarum ko. Naawatang! Sa dino ti papaninta, Lester. Mamom to yung makadanon tayo, Jai. Ada surprise ko kan.
Sika talaga. Komporme la ditan ti pangip-ipanam kanya. Amo matasana ka daki sa tao. Di kagdanag, siyak ti makamukin ka. Sana bale, agin enjoy ka mat saan ka di? Wan, kan may sa kampanteak no si katikadwak. Kaya ta sa wanday ta, talaga nga agayat ka kanyak. Daw mawawag iti cellphone mo. Mabit lang nga tasong bata. Hello, friend. Elsa, saan ka kumaamabigbigla iti bagag? Inmay itay dito'y office ti asawa ni Lester. Sapsapulan na ka. Agang-angaw ka di? Saan? Putno na ito ibagbagag. Katno di mo ka no adaywan ni Lester. Idarum na ka. Isung agpanunot kan, friend. Anya? O sige, agyang manak iti day tanga impakaamon, friend. Bye. Lester, isardeng mo to'y kotse. Aday ta, insardeng kon. Apay ka di? Pudno ka di nga adda asawa. Ha? Sung batam ti saludsod ko. Pakawanan nak, Elsa. Elsa? Awanan kay tibain. Nagtalakak. Ken inayat ka. Ngam apay nga inulbutan nak. Apay! Kastagayam tinapasamak anak ko. Atay wamon tinubiom. Gapotasaan kan tumatlaeng ang naragsakin ko na. Riribok laeng itibiyag mo ti parnuayan na. Pudno nga ay ayatem. Ket kunaentan ang naragsak kayo adwa. Ngam kasanon ti asawa na. Ngagladladingit gapo iti kinagulibyo. Wan tatang. Liklik ako ni Lester. Kaputadyak kaya ti agbalin akabit. Agyaman ak tapinat gam ti awis kong agkita ta. Kailiw kan, Elsa. Mayak. Tapno waswasa kon ti relasyon ta. Elsa. Daytoyan ti maudi a panagkita ta, Lester. Addaan kan iti asawa. Iso kumati ipang pangrunam. Iso awaswasan tan ti relasyon ta. Elsa. Naragsakak iti relasyon ta. Ngamjak kayat ngagtultuloy ti panagpasol ta. Ket agyang manaklaangan iti panagayat mo kanyak. Nasakit man kanyak ang nagwinaswas kami kini Lester, ngam day tati maiparbang Mr. Lonely. Ngam aging gaita, isulat ta ti ay ayatek. Ket kailiw ko pa yan. No daduma, kayat ko ti makisinarak kwa na. To'y pagayam mo, Elsa. Elsa, pagayam ko, agyaman nakiti dito yung pakasalitaam. Si kamat lang tinagkuna, adi mo kaya ti agbasol iti agnanayon. Ngarod, dayta ti rumbang alaglagi pam. Liklikam ni Lester, tapno awan to ti pagbabawyam, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Elsa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Michael Lugitan. Kan iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.